Добре дојдовте на предавањето број 9 од ниво А1 курсот на каналот Германски јазик онлайн. Во ова предавање ќе ги опфатиме најчестите типови на професии, нивниот превод, дополнителен вокабулар, како и ќе извежбаме неколку реченици за крај. Да започнеме. Der Beruf und die Arbeit. Професија и работа. Да споменеме некои општи граматички правила за професиите во германскиот јазик. Професиите во германскиот јазик, како и во македонскиот, се делат на машки, женски и универзални професии. Женските професии се формираат на два начини. Машката професија, името за машката професија плюс наставката in. И втор тип или втор начин се формираат женските професии скроз различно од името на машката професија. Пример, во горната табела, лера, наставник, во женски род е лерерин или наставничка. Може да се запримети дека женскиот род потекнува од машката професија плюс наставката in. Вториот пример, кранкен, флега или медицински техничар за машки род, а за женски род е кранкеншвеста, медицинска сестра. Наставката е скроз различна за машки и за женски професии. Сите професии што завршуваат со ман се за мажи, а оние кои завршуваат со фрау се за жени. Пример, во подолната табела, Hotelkauffrau е рецепционерка, а Hotelkaufmann е рецепционер. И вториот пример, Feuerwehrmann, пожарникар, и Feuerwehrfrau, пожарникарка. Значи, во машки род, наставката man, за женски род, наставката frau. Кога сме кај множината, плурал или множина се формира за сите професии различно. Но за множина ќе учиме во некој од наредните видеа на курсот А1. Да започнеме со типовите на професии. Der акробат или акробат. Die акробатин или акробатка. Der Anwalt, адвокат. За женски род die Anwältin, адвокатка. Der Apotheker, аптекар. И die Apothekerin, аптекарка. Der Architekt, архитект. Во женски род die Architektin, архитектка. Der Artist или по превод уметник. Die Artistin, уметничка. Der Arzt, доктор. Die Ärztin, докторка. Во случајов се добило плюс буквата И и Н и плюс буквата А добила умлаут. Der Auszubildende, чирак. Der Bäcker, пекар. Der Bauer, земјоделец. И за женски род die Bäuerin, земјоделка или die Bäuerin.
Der Bildhauer, Skulptor. Die Bildhauerin, Skulptorka. Der Briefträger, Poštar. За женски род die Briefträger, die Briefträgerin, Poštarka. Der Шеф, во превод шеф. А за женски род die Chefin или шефица. Der Chemiker, Chemičar. Der Chemikerin, Chemičarka. Der Dichter, Poet. Die Dichterin, Poetka. Der Elektriker, Električar. Die Elektrikerin, Električarka. Der Exportkaufmann, Комерциалист за извоз. И за женски род die Exportkauffrau, комерциалистка за извоз. Ова е еден од примерите каде што машката професија завршува со ман, а женската професија завршува со фрау. Der Fahrer или во превод шофер. Der Feuerwehrmann, пожарникар. И во женски род die Feuerwehrfrau, пожарникарка. Der Fischer, Riber. Die Fischerin, Ribarka. Der Fleischer, Messer. Die Fleischerin, Месар за женски род. Der Flugbegleiter, Steward. Die Flugbegleiterin, Stewardessa. Der Forscher, истражувач. Der Fremdenführer, туристички водич. Die Fremdenführerin, туристички водич, женски род. Der Friseur, Фризер. Die Friseuse, фризерка. Der Gaukler, жонглер или уличен забавувач. Die Gauklerin, жонглерка. Der Handwerker, занаетчия или майстор. Die Handwerkerin, занаетчивка или майсторка. Der Hausmann, домакин. Die Hausfrau, домакинка. Der Hotelkaufmann, рецепционер. Die Hotelkauffrau, рецепционерка. Der Ingenieur, инженер. Die Ingenieurin, инженерка. Der Journalist, новинар.
За женски род die Journalistin, новинарка. Der Kameramann, камераман. Der Kellner, Kellner. Die Kellnerin, Kellnerka. Die Komponistin, композиторка. И во машки род der Komponist, композитор. Der König, крал. Die Königin, кралица. Der Krankenpfleger, Pfleger, медицински техничар или болничар. Die Krankenschwester, медицинска сестра. И die Krankenpflegerin, болничарка. Der Kunstmaler или der Künstler, уметник. Die Kunstmalerin или die Künstlerin. Der Lehrer, наставник. Die Lehrerin, наставничка. Der Maler, сликар. Die Malerin, сликарка. Der Märchenerzähler, разказвач на приказни. Die Märchenerzählerin, разкажувачка на приказни. Der Magister, магистър. Der Mathematiker, математичар. Die Mathematikerin, математичарка. Der Mechaniker, механичар. Der Meister, майстор. Die Meisterin или майсторка, по женски род. Der Minnesänger, свирач или трубадур. Der Musiker, музичар. Der или die Musikerin, музичарка. Der Politiker, политичар. За женски род die Politikerin, политичарка. Der Polizist, полицаец. Die Polizistin, полицайка. Der Pope, поп. Der Programmierer, Programmer. Die Programmiererin, Programmerka. Die Putzfrau, чистачка или хигиеничарка. Der Richter, судия. Die Richterin, судивка. Der Sänger, пеяч.
Die Sängerin, пеячка. Der Schauspieler, актер. Die Schauspielerin, актерка. Der Schausteller, showman. Die Schaustellerin, showman во женски род. Der Schüler, ученик. Die Schülerin, ученичка. Der Sekretär, секретар. Die Sekretärin, секретарка. Der Soldat, войник. Der Sportler, спортист. Во женски род die Sportlerin, спортистка. Der Student или студент. Die Studentin, студентка. Der Tankwart, работник на бензинска пумпа. Der Tänzer, танчер. Во женски род die Tänzerin, танчерка. Der Tierarzt, ветеринарен доктор. Die Tierärztin, ветеринарна докторка. Der Tischler, столяр. Der Übersetzer, преведувач. Die Übersetzerin, преведувачка. Der Verkäufer, продавач. Die Verkäuferin, продавачка. Der Winzer, Wiener. Die Winzerin, винарка. Der Wissenschaftler, научник. Der Zahnarzt, стоматолог. Die Zahnärztin, стоматолог за женски род. И последната професија, der пилот или пилот во превод. А сега можеме да кажеме некој дополнителен вокабулар зборови. Der Beruf, професија. Die Arbeit или die Job, работа. Der Wunschberuf, посакувана работа или работа со ништата. Der Angestellte, вработен или angestellt, вработен. Der Arbeitnehmer, вработен исто. Der Arbeitsloser, невработен. Или истото значење arbeitslos. Selbstständig, самостоен. Der Rentner, пензионер. За женски род die Rentnerin, пензионерка. Der Arbeitgeber, работодавец.
Der Manager или Geschäftlich Führer, Manager. Der Arbeitsvertrag, работен договор. Die Anwerbung, вработување. Die Bewerbung, апликација за работа. Die Kündigung, отказ. Die Teamarbeit, тимска работа. Beruflichen Werdegang, професионално искуство. Die Kenntnis, познавање на нешто. Die Fachkenntnis, стручност. Die Ausbildung, обука или доусовршување. Die Vollzeitarbeit, работа на целосно време. Die Teilzeitarbeit, работа на половина време. И die Überstunde, прекувремено работење. Die Stelle, работна позиција. Der Arbeitsplatz или Arbeitsstelle, работно место. Die Zuständigkeit, одговорност. Die Aufgabe, задача. Одиме понатаму. Der Vertrag, работен ден. Der Ruhetag, неработен ден. Die Freizeit, одмор или пауза од работа. Der Urlaub, годишен одмор. Das Gehalt, плата. За плата постои уште еден збор, der Lohn. Der Mindestlohn, минимална плата. Das Entgelt, надоместок. Das Arbeitslosengeld, надоместок за невработеност. Die Arbeitslosenunterstützung, помош за невработени. Die Arbeitslosenversicherung, осигурување во случај на невработеност. Bundesversicherung Anstalt für Angestellte, Завод за пензиско осигурување. Глаголот пензиониран, се пензионира. Ausbildung machen, се доусовршува. Или прави обука. Auf Stellensuche sein, бара работа. Zum Beispiel, можеме да извежбаме некои примери. Was bist du von Beruf? Што си ти по професија? Или Was sind Sie von Beruf? Што сте вие по професија? Beschreiben Sie Ihren beruflichen Werdegang. Опишете го вашето професионално искуство. Ich bin Arzt. Јас сум доктор. Ich arbeite als Arzt im Krankenhaus. Јас работам како доктор во болница. Следна реченица. Ich habe einen Job als Lehrer, aber ich bin Arzt von Beruf.
Јас имам работа како наставник, но сум доктор по професија. Ich studiere noch. Јас студирам се уште. Или Ich bin Student zurzeit. Јас сум студент за сега. Ich mache eine Ausbildung als Mechaniker. Јас правам обука како механичар. Ich gehe zur Schule. Јас одам на училиште. Übung. А сега да повежбаме и да одговорите некои од речениците. Јас сум аптекар. Ich bin Apotheker. Јас сум шефица. Ich bin Chefin. Јас сум шофер. Ich bin Fahrer. Јас сум продавач. Ich bin Verkäufer. Таа е стюардеса. Sie ist Flugbegleiterin. Тој е пилот. Er ist Pilot. Обидете се да ја напишете својата професија во коментар. Ако знаете професија што не сме ја споменале во видеото, исто така напишете ја во коментар. Ви благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. За гледање на други видеа, кликнете subscribe. Данке!